Jotono Masrio Rajhani Kupo channel dekhe tini nang buskangwa ang video TV mole 1919 chinyok ye Mizoram mo tumero tini yo bruro jater jat khiye party NGO khe ba chaye Autonomous District Council Saimon Kaukma akhe abo jagabo Mizoram mo Autonomous District Council sainthiyo bangma bruro thuya BNLF ongye abo thuine rauni Martha chonghimo abo brangni bono sal khiye palomo joto siplaye tonema Mizoram mo chongha saimoni khe tine abono Black Deba sal hammai mo ya khiye bo sal no joto Mizoram mo tonai phongtho Tripura mo tonai phongtho Bangladesh phongtho Manipur phongtho Assam tonai phongtho siplaye tonai ba pandawo khiye bo sal no palawe to yo July ni 9 date 9 no tini ni salo ke bo palawo na rai sabti paitho jara khnai tondi Songoi pelau thai yang wang sanjung nai songoi pelau ma kelam ma songoi pemotong nai ya kebole jini Mizoram ni ang tunggu ke Mizoram jormongu Mizoram tunggu arbo ai ni kormo khetro ang samung tamole lekha poras tumo Assam Silchar tu poibu arbo sob somoyo Mizoram ni politics Mizoram ni incident tok to oleh ang upasthit tu political movement Mizoram puila umo 1990 wo RDP ye baca lagi mo abon iskamole asuhu political movement Jatimba movement kuroi abon 1990 mo pusil bong asam pujangli asam leadership o kiye damparin puyo meeting umpupo conference umpupo auto tau arpo aingi samungke jang asamo tomo moye Mizoram politics o direct kiye tangsimo arpo kule arpo sob semoyo awareness kedua abon porpo mo kantua mo Blue National Union BNU ye baca laiha political solong ya political ya NGO ke ha Blue ni mata do political movement no sajai kiye kenma ari ye aru baca laiha aru po aini intellectual student no buka tu ya ang arpo present u arpo sisa secretary madai kiye hokma oleh mokya RDPO no success umaya BJP of political